Mu buryo butunguranye cyane amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda mu bice bitandukanye ahakomeje kubera ibikorwa by'amatora n'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko n'abagize inzego z'ibanze muri iki gihugu cya Uganda, ariko by'umwihariko uyu munsi tariki ya 15 kuri wa kane ukwezi kwa 2025 2026 amatora ari kuba n'ay'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko icyarimwe. Mu buryo rero butunguranye cyane amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cya Uganda ari kugaragaza ko mu buryo butunguranye byatekerezwaga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni usanzwe ari ku butegetsi ariwe uza gukomeza kubona intsinzi cyangwa se kuza kubona amajwi menshi cyane, ariko amakuru atugeraho aka kanya aravuga yuko bisa n'ibitandukanye n'ibyo abantu hafi ya bose batekerezaga ko umukandida usanzwe ari ayobora ishyaka rya NRM National Resistance Movement cyangwa se igihugu cya Uganda muri rusange ari uraza kugenda ayobora ibikorwa by'amatora muri rusange, ariko amakuru avuga yuko umukandida wo mu ishyaka rya NUP ni ukuvuga National Unity Platform yitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine mu njyana ya pop umuziki w'igihugu cya Uganda. Ariko gusa hari amakuru menshi yazirutse avugwa mu gitondo, ntabwo ndaza guca mu ncamake z'andi makuru ahubwo live tugiye kugenda tureba akantu kandi ukuntu ibintu byifashe muri aya matora y'umukuru w'igihugu cya Uganda. Ese byashoboka ko nyuma y'imyaka 41 Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaba agiye gutakaza umwanya w'umukuru w'igihugu? Birasa nkaho ariho bishyira, kuko amakuru agaragaza yuko witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu akomeje kugenda amuza imbere. Ngiye kubabwira rero akantu kandi uko ibintu byifashe muri iki gihugu cya Uganda muri amatora y'umukuru w'igihugu. Ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi cyane batandukanye, ndetse benshi bakomeje gutungurwa n'uburyo amajwi ya Robert Kyagulanyi akomeje kugenda azamuka cyane. Abanya-Uganda barenga miliyoni 21 uyu munsi tariki ya 15 ukwezi kwa 2026 baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, agomba rero gusiga bamenye niba Yoweri Kaguta Museveni imyaka 81 yegukana manda ya 7 ku majwi angahe, kuko niwe bahabwaga amahirwe mu masaha ya mu gitondo mbere ko amatora atangira kurusha abandi bakandida. Ni amatora kandi Bwana Museveni yahanganyemo na Bobi Wine n'undi wamukurikiye mu matora aheruka. Uyu nguyu Bobi Wine niwe ukomeje no kugenda agaragara nk'umuntu uri imbere. Ikusabitekerezo kandi ryakozwe mbere gato yuko amatora aba ryagaragazaga ko Museveni azagira amajwi nibura agera kuri 60, mu gihe Bobi Wine we yagira hafi 30, abandi bakandida bagasaranganya asigaye. Gusa mu buryo butunguranye abakandida bagera ku 8 bose bataniye umwanya w'umukuru w'igihugu ni abagabo, nta mugore urimo usibye Museveni ndetse na Bobi Wine. Abandi ni Frank Bulila, Robert Kasibante, Joseph Mabirizi, Nathan Nandala Mafabi, Mugisha Gregor Muntu ndetse na Mubarak Selunga Munyagwa. Mbere yuko aya matora aba, komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda yari yafashe umwanzuro wo gukora internet mu kwirinda ko hakwirakwizwa amakuru apfuye, bikaba kandi byahembera imvuru nuko byagenze mu matora aherutse yabaye muri 2021. Muze nuvugana n'umwe mu banyamakuru bakora bimwe mu bitangazamakuru mu gihugu cya Uganda, ambwira ko yabashe kugera ku biro by'itora amwe na hamwe, ariko ikigaragara nuko uwitwa Robert Kyagulanyi akomeje kuza imbere ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Gusa ariko bivuga ko ntibyabuje abaturage gukoresha ikoranabuhanga bifashishije imbuga za internet zinyuranye zirenga ikoranabuhanga risanzwe, rumwe mu mbuga abanya-Uganda bakoresheje mu gushaka kumenyekanisha ibijyanye n'amatora ni urwitwa Bichat. Bichat ni urubuga rwa internet rutazwi cyane rwashinzwe na Jack Dorsey watangije Twitter mbere yuko ayigurisha na Elon Musk akayihindura X. Ni rumwe mu mbuga zamanuwe cyane muri Uganda muri iyi minsi y'amatora, yaba kuri Play Store ndetse no kuri App Store. Dorsey umwaka ushize yavuze ko akwiriye kuryozwa ko ibintu byose bisigaye bikorwa hiringiwe internet, ari nayo mpamvu rero ngo muri Nyakanga yahisemo rero gufungura Bichat. Nuko byakomeje kugenda bigarukwaho, niyo mpamvu yahisemo rwose ngo gufungura Bichat iyi ngiyi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza muri iki gihugu cya Uganda kuri aya matora y'umukuru w'igihugu, aho Bobi Wine akomeje kuza bitandukanye na Twitter. Bichat ntisaba gukoresha internet, ikoresha Bluetooth kugira ngo rero abantu banahane amakuru. Uko amatora rero ari kugenda, ibiro by'itora muri Uganda byafunguye saa moya, no kuva saa 2 z'i Kigali. Usibye gutora perezida kandi hari no gutorwa abagize inteko ishinga amategeko ku rwego rwa buri karere, haguma kandi gutorwa abadepite bagera kuri 363 bahagarariye ibice bitandukanye, mu gihe bahagarariye kandi abagore
bo ari 146 umwe muri buri karere. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatoreye kandi ku ishuri ribanza rya Karo mu burengerazuba bwa Uganda. Nyuma yaho yabwiye kandi abanyamakuru ko yatoye perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Yakomeje avuga ko yizeye ko agomba gutsinda akabona nibura amajwi 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse avuga ko bidashoboka ko Bobi Wine yamuhigika. Uyu mugabo yiyamamaje avuga ko afite intero yo gusigasira ibyagezweho kandi agaharanira ko igihugu gikomeza gutekana kugira umutekano na Uganda kandi ikazamuka ikagera mu cyiciro cy'ibihugu bifite ubukungu buciriritse. Mu gihe Bobi Wine bahanganye w'imyaka 30 we yakunze kumvikana asaba abakiri bato guharanira guhindura ubutegetsi buriho niba bashaka ko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Amatora muri Uganda yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu kugaragaza ko umuntu yatoye, gusa mu bice bimwe na bimwe kandi iryo koranabuhanga ryanze gukora. Komisiyo y'amatora yaramutse kandi ibwira abakuriye ibiro by'itora ko aho imashini zizwi BVVK zanze gukora, itora rigomba kandi guhita rikomeza hakoreshejwe liste y'itora. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yavuze ko nawe yamenye ko iryo koranabuhanga hari aho ryanze gukora. Ati yego hari ibibazo by'imashini ati zemeza gutora ati byabayeho mu gitondo ariko ubu ziri gutora. Natoye ariko yego nkoresheje mu gihe rero igikumwe cyanjye ati cyanze isura yanjye yo yahise ikunda ako kanya. Yagarutse kandi ku ngingo imaze igihe ivugwa mu matora muri Uganda ko buri gihe abamo ibikorwa byo kwiba amajwi, avuga ari ibintu byahereye mu myaka y'1960. Ati kuva mu mwaka w'1960 twahuye n'imbogamizi zo kwiba amajwi, UPC ibye ati Kabaka Yeka mu mwaka w'1961 amatora ntabwo yagenze neza. Icyo gihe kandi itora ryakorerwaga mu muhezo ariko ntabwo abantu bayafashe nk'amatora ya nyayo. Yavuze ko mu mwaka w'1989 aribwo hatangiye kandi uburyo bwo gutora abantu bari ku murongo mu kwirinda ko abantu bica itora n'urupapuro ryaryo, kandi ko kuva icyo gihe byagenze neza. Ati gusa byatumye hatabaho ibanga rituma mu mwaka w'1994 duhindura dusubira ku buryo bwo gutora hakoreshejwe impapuro. Museveni yashinje batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ko mu matora aheruka bakoresheje impapuro z'itora mpimbano zigera kuri ku majwi 2,200,000. Ati izirenga 1,000,000 zacapiwe mu gace ka Nkrumah, izindi 1,700,000 ziva i Dubai. Niyo mpamvu rero twahisemo rero uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande Bobi Wine yavuze ko hari ubujura bw'impapuro z'itora bwakozwe hirya no hino mu gihugu. Ati si kwiriye kumenya ibiri kubera muri Uganda. Ati ku munsi w'amatora internet yakuweho, hari ibikorwa kandi by'impapuro mpimbano z'itora ziri gukwirakwizwa hose mu gihugu. Abayobozi bacu barimo na perezida wacu mu burengerazuba yatawe muri yombi. Ati ku biro byinshi cyane by'itora indorerezi zafunzwe, mu gihe kandi abandi birukanwe. Imashini z'ikoranabuhanga BVVK ati mu bice byinshi cyane zanze gukora. Bobi Wine yatoreye mu karere ka Wakiso ahitwa Freedom Square muri Magere. Museveni usabwa kandi uhabwa amahirwe yo kongera gutsinda ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986, mu gihe Bobi Wine bahatanye ari ufite imyaka igera kuri 30. No kuvuga amatora aheruka rero Museveni yagize amajwi 58%, mu gihe Bobi Wine yagize amajwi 35%. Itora nirirangira byitezwe ko mu masaha 48 aribwo rero amajwi y'agateganyo azajya hanze. Amajwi abarirwa kuri buri site y'itora, ibyavuyemo bikoherezwa kuri komisiyo y'amatora. Umukandida agomba kandi kubona hejuru ya 50% kugira ngo atsinde. Iyo nta wabonye 50% kandi hateganywa itora rya kabiri mu minsi 30. Hagati aho rero abanya-Uganda baba mu Rwanda basabwe kujya gutorera muri Uganda. Nta biro by'itora biri muri Kigali nk'uko amakuru yari yazindutse akomeza kugenda abivuga. Ngibyo updates zikomeza kugenda zivugwa kujyana n'amatora. Turakomeza tubikurikirane tuze kumenya byanyabyo ninde ugomba kwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Uganda. Bice kuri iyi nkuru mbabwire ko amakuru avuga yuko Perezida Donald Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gufata ingamba zikarishye cyane kuri Iran kubera ihotera ikomeje gukorera abigaragambya. Ni nyuma y'uko amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bwa muntu muri iki gihugu atangaje ko abigaragambya barenga 2,400 batavuga rumwe na leta bishwe. Trump yabwiye CBC News ko ati niba babamanitse bazabona ibintu bikomeye, tuzafata ingamba zikomeye cyane nibaramuka kandi bakoze icyo gikorwa. Umwe mu bayobozi bo muri Iran yabwiye Reuters mu makuru y'Abongereza ko abantu bagera ku 200 ari bamaze kwicwa, ariko avuga ko abakora ibikorwa by'iterabwoba aribo babigizemo uruhare. Trump aherutse kuvuga ko ateganya gukoresha inama yo kuganira ku bibazo bya Iran. Yemeza ko ashaka kandi kumenya umubare wa nyawo w'abamaze gupfira mu myigaragambyo.
Yagize ati ubwicanyi burasa n'ubukomeye ariko ntiturabimenya neza, abapfiriye mu myigaragambyo nibamara kandi kumenyekana tuzafata ingamba zikwiye. Amakuru avuga ko abigaragambye 2403 ari bamaze kwicwa, harimo n'abandi 12 kandi n'abana 12 ndetse abandi bantu 150 bafitanye isano n'ubutegetsi nabo bamaze kwicwa. Kuwa kabiri Trump yanditse kuri Truth Social ko ubutegetsi bwa Iran buzishyura igiciro gikomeye ku bw'icicwa ry'abigaragambya, asaba abaturage kandi gukomeza kwigaragambya. Ati nta nama n'imwe nzongera kugira abategetsi ba Iran kugeza igihe ubwo ubwicanyi budafite ishingiro buhagaritswe, ubufasha buri mu nzira. Imyigaragambyo muri Iran bivuga ko imaze kugera ku mijyi 180 mu ntara 31 yatangiye kandi kubera uburakari bwatewe no guta agaciro kw'ifaranga muri iki gihugu ndetse no kwiyongera kw'ibiciro, kuko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza muri iki gihugu cya Iran. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, uwitwa Perezida Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, amakuru ava kuri we aravuga ko Perezida Ndayishimiye yikomye abanga kumugira inama bagamije ko ayobora nabi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahishuye ko hari abakorana nawe bamwifuriza kuyobora igihugu nabi kugira ngo bazamusimbure ku butegetsi. Ubutumwa yabutangiye mu kiganiro kibanda ku miyoborere ye cyabereye muri Hotel Club du Lac Tanganyika i Bujumbura kuri 14 Mutarama 2025. Ndayishimiye yabwiye bitabiriye iki kiganiro biganjemo abayobozi n'abahoze mu nzego nkuru z'igihugu ko abantu bifuza ko ayobora nabi Burundi banga kumugira inama, birengagije ko bigenda nabi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Yagize ati bamwe banga kungira inama batekereza ko nintsindwa bazansimbura, ariko nsinzwe igihugu cyose nicyo kiba gitsinzwe. Umukuru w'igihugu avuze amagambo mu gihe ubukungu bw'u Burundi kandi bwasubiye inyuma ku kigero kidasanzwe kuva muri 2022. Abakurikiranira hafi iki kibazo bagaragaza ko byatewe n'ibura ry'amadovize n'ibikomoka kuri peteroli. Hasigaye umwaka kugira ngo rero amatora ya perezida w'u Burundi abe. Mu buyobozi bukuru kandi bw'ishyaka CNDD-FDD havugwa umwuka mubi ushingiye ku kudahuza amahitamo ku mukandida uzarihagararira. Bivuga ko bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD bashyigikiye ko Ndayishimiye yazongera guhagararira iri shyaka muri aya matora, ariko abandi bo ntibabikozwe kuko harimo abashaka gusimbura umukuru w'igihugu. Mu gihe kandi havugwa umwuka mubi, uyu munsi Ndayishimiye yagaragaje ko abatekereza ko azahatana amatora mu mwaka utaha bari kwihuta kuko batazi niba icyo gihe azaba akiriho. Ati ariko se murabizi ko nzaba nyiriho ntabwo nzapfa. Ko rero ari amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yagiye agarukaho ku munsi w'ejo. Amagambo akomeye cyane Ndayishimiye yavuze. Hanyuma mbabwire ko biravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kugurisha peteroli ya Venezuela, aho mu cyiciro cya mbere cyashyizwe ku isoko yakuyemo miliyoni zigera kuri 500 z'amadolari y'Amerika. Ni amakuru yatangajwe na CNN, ivuga ko iyakesha umwe mu bayobozi b'Amerika. Uretse iyi peteroli ya Venezuela, Amerika kandi yagejeje ku isoko mpuzamahanga byitezwe ko mu minsi iri imbere kandi izagurisha n'indi. Kuba Donald Trump yatangiye kandi kugurisha peteroli ya Venezuela ntabwo ari ibintu byatunguranye, kuko ubwo ingabo z'igihugu cye zari zimaze kandi gukura ku butegetsi Nicolas Maduro yavuze ko iki gihugu kizacungwa na Amerika, peteroli yacyo igakoreshwa mu nyungu z'abaturage, mu gihe kandi indi izagurishwa kugira ngo Amerika yishyure. Hanyuma yavuze ko abanyamerika biteguye gushora miliyari 100 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa byo kuvugurura ibikorwa remezo bijyanye n'ubucuruzi bwa peteroli muri Venezuela. Venezuela ni kimwe mu bihugu kandi bifite peteroli nyinshi, kuko bibarwa ko ihariye 14% by'iboneka ku isi yose muri rusange. Nk'uko amakuru akomeza kugenda kimwe mu bibazo bikomeye cyane umuntu ashobora kuba yakwibaza uyu mwanya wa none. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwafashe umwanzuro wo guhagarika by'agateganyo gutanga viza z'abimukira, ni ukuvuga abantu bashaka gutura muri Amerika mu gihe kirekire baturutse mu bihugu 75 birimo n'u Rwanda. Bivuze ko abaturage bo muri ibyo bihugu bazashaka kujya muri Amerika bya burundu ku mpamvu zirimo akazi, basanze imiryango cyangwa se bahisemo guturayo ubusabe bwabo kuva kwa 21 Mutarama 2026 buzaba butari gusuzumwa. Amerika ivuga ko impamvu ari uko benshi mu basaba viza baturutse muri bihugu baba bateze amaboko kuri Amerika mu mibereho yabo, cyangwa se biringiye ubundi bufasha ku bantu basanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bahageze. Kubera impamvu rero, ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga rya Amerika yavuze ko izi viza zigiye kuba zihagaritswe gutangwa, hakagenzurwa niba abo bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakwitunga mu gihe bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiterere ya viza zitangwa na Amerika. Amerika itanga viza ziri mu byiciro bigera kuri 5. Ibyo birimo iz'igihe gito ku mpamvu z'ubukerarugendo n'akazi, nko kwitabira inama cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Izo ziri mu cyiciro cya viza zitwa B1
ndetse na B2. Hari kandi viza zo kwiga nazo ziri mu byiciro bibiri, nk'imwe ihabwa abantu bagiye kwiga amasomo ya kaminuza n'abandi bagiye mu bikorwa birimo amahugurwa, izo nizo zitwa F1 ndetse na M1. Hari izindi viza zishingiye ku kazi ziba mu byiciro binyuranye, harimo nk'icyiciro cy'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu byiciro runaka nk'abahanga mu ikoranabuhanga, engineering, abaganga n'abandi, abo bahabwa viza yitwa H1B. Hari kandi abantu bagiye gukora mu bijyanye n'ubuhinzi bahabwa viza iri mu cyiciro cya H2A, cyo kimwe n'abandi bagiye mu bikorwa by'ubuhinzi ariko kandi bitagereranywa nk'iby'umwuga bahabwa iyo mu cyiciro cya H2B. Ikindi cyiciro kiri muri viza z'abakozi ni iz'abantu boherezwa n'ibigo kujya gukorera muri Amerika nk'abahanga mu byiciro runaka cyangwa se abayobozi runaka, abo bahabwa viza yitwa L1. Hari abandi bantu bajya muri Amerika by'akazi ariko bishingiye ku mpano zabo, urugero nk'abakinnyi cyangwa se abandi banyabugeni baba bagiye gukora muri Amerika bahabwa viza yitwa 01. Hari ikindi cyiciro kandi cy'abantu bahabwa viza zishingiye kuri porogaramu zo guhanga ubumenyi, urugero ni nk'abanyeshuri kandi bagiye kwimenyereza umwuga, abashakashatsi n'abarimu n'abandi, abo bahabwa viza rero zo mu cyiciro cya G1, cyo kimwe n'abandi bajya muri Amerika mu bikorwa bishingiye ku muco bahabwa iyitwa Q1. Ibyo byiciro byose tuvuze hejuru nizo viza zikunda gutangwa, ziyongeraho izindi zihabwa abantu bajya muri Amerika nk'abadiplomate cyangwa se abakozi bo mu ndege baba batari buhatinde, abo bahabwa viza yitwa D. Naho abantu rero banyura muri Amerika bakomereje mu bindi bihugu bo bahabwa iyitwa C. Izindi ni izihabwa abadiplomate bahabwa viza zo mu cyiciro cya A n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka banki y'isi na Loni bahabwa iyo mu cyiciro cya G. Izindi viza zose zisigaye ziri mu cyiciro cy'izo Trump yahagaritse, izo ni iz'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire, izo nizo zitwa rero iz'abimukira, nazo ziri mu byiciro. Viza zihabwa abantu bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, ni ukuvuga abashakanye, abana, ababyeyi cyangwa se abafitanye amasano n'abaturage b'Amerika bashaka kugera gutura muri Amerika by'igihe kirekire, izo ziyongeraho izindi zamenyekanye nka green card. Hari izindi viza zitangwa mu buryo bwihariye ku mpamvu z'ubutabazi, zo zitangwa gake zigahabwa nk'abantu Amerika ikuye mu bihugu byabo ku mpamvu z'umutekano, ubuhunzi n'izindi. Viza zitari iz'abimukira zinyishyurwa amadolari $185. Iki cyemezo rero kivuze iki ku banyarwanda? Icyemezo cya Bwana Trump kigamije gukumira abantu bajya muri Amerika bagiye kwibera umutwaro, ntabwo kigamije gukumira rero wowe na mugenzi wawe mwari mufite gahunda yo kujya kwishimisha, gusura inshuti, kureba imikino y'igikombe cy'isi, mwarangiza kandi mugataha. Ntabwo umunyeshuri azagerwaho ingaruka n'iyi gahunda nshya, kuko aba ategetswe ko narangiza kwiga azasubira mu gihugu cye. Ntabwo rero kireba ba bantu bajya gusaba viza bagahabwa iz'amezi agera kuri 3, imyaka 5 cyangwa 10, kuko zo uba utegetswe gutaha bitarenze amezi 6, ahubwo kireba umuntu ushaka kuba muri Amerika by'igihe kirenze icyo. Abageraho kugerwaho ingaruka n'iki cyemezo ni nk'umunyarwanda washakanye n'umunyamerika wari muri gahunda yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba uri umunyarwanda ufite umubyeyi w'umunyamerika ariko uba mu Rwanda, wari muri gahunda yo kujya muri Amerika kugira ngo ariho ukomereza ubuzima bwawe, uzagorwa no kubona viza, nako ubu ntabwo uri bubashe kuyibona. Ku munyarwanda rero wari muri Amerika nawe kandi yaragiye gukora muri ubu buryo bw'igihe kirekire, bivuze ko kongeresha viza ye bigiye kuba ingorabahizi. Niba rero uri umunyarwanda washaka kandi kujya muri Amerika ukoresheje viza yitwa diversity visa cyangwa se green card, byo ntibigishoboka kuko yahagaritswe burundu. Iyi ni imwe muri viza zatangwaga zireba cyane imiryango. Mu banyarwanda bajya muri Amerika rero, abanyeshuri nibo benshi cyane. Kuva muri 2011 na 2012 umubare w'abanyarwanda bajya kwiga muri Amerika uzamuka umwaka ku wundi, nk'imibare y'imyaka 10 guhera icyo gihe yerekanaga ko batigeze bajya munsi ya 500. Mu mwaka w'amashuri 2011 na 2012 bari abanyeshuri 165, 2014 na 2013 bagera kuri 535, 2013 na 2014 bagera kuri 720, bigeze 2014 na 2015 bagera kuri 800.
2015 na 2016 bari abanyeshuri 928, mu gihe na 2016 na 2017 bari 1088, naho 2017 baba 1032. 2018 bari abanyeshuri 1292. Zimwe muri leta abanyarwanda bigamo ku bwinshi ni Nebraska, Texas, New York, Arkansas ndetse na Massachusetts. U Rwanda mu bihugu rero bifite abaturage binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mezi 10 ya mbere ya 2024 abashinzwe kugenzura umupaka wa Amerika na Canada mu gace ka Houlton bataye muri yombi abantu 15,000 by'abanyamahanga baturutse mu bihugu 85 binjiye muri Amerika mu buryo butemewe. Ni ubwa mbere abo bantu kandi babaye benshi cyane ku kigero abantu binjira muri Canada mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma bagera ku mupaka wayo na Amerika bakinjira hitwa Swanton, umujyi muto wo muri Vermont. Iyo bageze aho baba bashobora kandi kwerekeza nibura mu duce two muri Amerika nka Vermont, mu tundi duce natwo kandi twa New York, niba kandi nka Vermont cyangwa se Manhattan, Brooklyn ndetse n'ahitwa Bronx, Queens ndetse n'ahandi. Abatagiye aho rero baba kandi bashobora kwerekeza mu duce tumwe na tumwe twa leta ya New Hampshire. Bibasaba rero nibura urugendo rungana kuva i Kigali ugera i Rusizi, ukongera kandi ugasubira i Kigali kugira ngo babe bavuye Quebec cyangwa se Ontario muri Canada, babashe kugera ku mupaka umwe muri bambukiraho bakoresheje imodoka mu mujyi wa Albert muri leta ya Vermont. Muri 2023 umubare w'abantu binjirira kuri umupaka wariyongereyeho 6,700 baturuka mu bihugu byibuze 76 gusa. Mu mwaka umwe gusa abo bantu bari bamaze kwikuba inshuro 3, ndetse n'umubare w'ibihugu biturukamo ugera kuri 85. Muri ibyo bihugu 85 u Rwanda ruri mu bihugu 21 byo ku mugabane wa Afurika bifite abaturage benshi cyane binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo umubare wabo utangazwa, ariko ruza mu bya mbere saba muri Afurika kuko n'ibihugu bikomeye cyane ku isi nk'Ubudage, Ubufaransa, Espagne, Ubutaliyani, Burusiya nabyo bifite umubare munini cyane w'abaturage binjira muri icyo gihugu. Imibare igaragaza ko abanyarwanda baba muri Amerika bagiye biyongera umunsi ku wundi guhera mu myaka y'2000, gusa abenshi nta bwenegihugu bw'iki gihugu bari bafite kandi bagiye ku mpamvu zitandukanye. Raporo ya OIM, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira, rigaragaza ko ibarura ryakozwe na Amerika mu mwaka w'2000 ryerekanye ko abanyarwanda 1956 babaga muri Amerika, muri bo 180 bo bonyine bari barahawe ubwenegihugu. Rigaragaza ko abagera ku 1,425 batari barahawe ubwenegihugu, ni ukuvuga 72.5% by'abari muri iki gihugu icyo gihe bari barahageze hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2000. Ibarura ryo mwaka w'2010 kandi ryo ntabwo ryigeze rigaragaza imibare y'abanyarwanda bari muri Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, gusa raporo zitandukanye zerekanye ko muri 2012 bari bageze ku 700. Muri 2014 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ryagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri 145 bari muri Amerika nk'abasaba ubuhungiro